Makin niku napi wastane setimpuk utawi keblungan niki manggene ke uripan ke utawi nyit jeneng. Kegiatan sabuang makin sujane makin carune kaler nih, makin ayaban carune kaler sabut kegiatan sabuhin makin tabungan rumun sujane makin caru ning tengah niki makin caru ning tengah hayabang sabun ketan tabuhin sabun ketan sedunang terus sujane makin pemargi caru belang kaleng lagi ayah makin caru belang kaleng sabun ketan sedunang sujane
Mungkin sami ayabang ingkut ke tengah lagi. Sami ayabang ingkut ke tengah. Mungkin kulkulnya langsung tanguran kulkulnya dekat kulkul tarune. Mangkin pemargi caru sapatang tuludang kulkulang milah pangtiga benar ke kiri ke kepot ke niko pun ke kepot apunang searah niko pun ke kepot sampun pangtiga terus kuriakang Jeneng satu nusan pang tiga nikung ngidar pecaruan duwene dulu suryakan langsung tahan bungkatang niku sangat taruh duwene. Apa petiga suryakan so apa petiga suryakan weh kendena. Bungkatang semangat. Ini kulit kami ke rumahku pemaksaan data sepon rumahku pemaksaan Tunut mikro prolaine prolai Ratu Masayu sambung ngenten pro gede gambal mungkin mempunyai kaksino awet saking kalian pantilo saking kalian sana ring mas ke penawaran itu aku kena makin pertukaran searah jalan jam itu terus itu sana ring Ratu Masayu gede kan selang nih yo soalnya sampai pentiga nih dulu sampai mentegang pentiga memang lu di rumahku dalam sana mentegang itu pentiga kan nah itu
belum aku sampai mulut bakal gede mendingan dulu nyantos. Mulut belum nikah. No. Kita ulas majang jero sangging nanggo rong kejeroan iki nyarenge ngemagi penerapan susunan iki jeneng. Kadang lumon tong tiga di rumahku, masa bertemu gini wow dari kaca meratap. Tahu salam. Tadi kita
Dari sampun lusan pemargi pengerakep malih jebros jadi pacang katuran mahayaman iki sampun bentang malih jebros Ide Betara mangge majang kaum malih pisan dikang matur majang Brahma sareng sami rampune lusan pemargi pengerakep jadi pacang katuran ayaban sampun bentang Ide Betara malih jebros majang kaum bentang niki pemargi majang kaum mangge searah jarum jam gendeng mangge pemargi ke kanan pemargi ini gendeng Akhirnya bidang matur majang keramat dikang sarang sami mangdene idunane dikang mengisir meligih nenah genah niki duane jadi pacang kemargi upetare pengayaman niki ngayap ngeratap lunas baca keramat sarang sami niki meligih niki mangdene idunane tepi dinenah dikang majang idunane dikang sarang sami mangdene tepi meligih niki meligih mungkin ayat pengeratap bangyang dengan macam tangan dengan macam tangan bangyang ampun usan pemargi ngayat pengeratap wawu jadi macam kau siapa nih malu itu macam ngomongin itu punat Bandar ini? Nikor pun bakti sana ngajang, nikor napi pun murah, nikor ngajang nikor margi bakti pengeratap, nikor sana jadi pacang ayam ngetan. Apa yang mana masak? Masak dulu. Apa nama dulu? Ayam ngetan apa ngetan pemargi mengkabur ngetan. Ini majang ulama dikang, gumadi mangkul, pak made sarang semetron, mangga, mereka genah nekiring, genah benang niki. Kangyang niki benang, antep benang, kosak pisan pemikir. Majang praktut, ngiring durusan mereka genah nom. Makin mayunan kau di
ke kanan niki, ke kanan. Nah niki melamangnya katung dulunya ke tinggi sana dulu. Kalau tadi juga nanti akan kalau sana mundur niki, kalau mayuran ke kau. Nah satu bulan lalu balik jeblos katungnya anuan kenal. Ke kanan, ke kanan. Nah kita ngomong nah makin. Makin Apa pajaknya?